Whakalaplahi atu hanei da wala tala te tupu lata mai awhiawhini. Ko whakakis mana atu e matua palimia ki he whalu te whakaloanga he te pisinisi he whakatuwhono. Ko whakamawali ai he whakatuwhono niwe e ko tofa mai ko misina toko lunga niwe ki New Zealand. Lali e whainga hua maua mo e whakawhanwhekau ke whakaholo ki mua e tau whakaloanga interneti halutulu. Ko liu mai te palimia ke motu mai whai mangaho ke anono ai ke he tau whakalahianga he motu ke mangaho ni kua nofakehea ai mai motu. Ko tau hiki ki anga ni ko kisei he whakatuwhono, ko tau sei ki he tau e ko moli ki tua, ni ko tuku ai whalo tau whainga hua ki lalo hefo he pisinisi pa ke company he whakatuwhono. Ko tau whainga hua ia ni kua pohala mua tupe he whakatuwhono, tunge whainga hua mua mo e whakawhanwhekau, ko whainga hua hila, whahi whakuloa pia whoki ni me whahi tabiri maka he koutu. Whakakisi mana atua e palimia ke he tuanga he whalu he tau whakaluanga nei, ko e tahana wala he tau hiki ki anga ke whakahanghang ta ki tunga hua he whakatuwhono mai motu. Puhala asi tupe tunga tau voi na kua mamuna ke tau tūru ke whakafua atoi ke tau motu ke. Koe hama tūru hama mamuna ke anga he mga hane ke tau se ka eke kua munuina e tūrong fūru ke whiha e container voi ka utai e tonga ke whakafua atu ke Amerika ko Middle East se bihia fōki mō Asia mō New Zealand. Koe nana ke whaaki hangaui e ke tau ki anga. Tunga ni loa e mtūru nā kai hanga hong te kilohe e mga hone te bora tū. Whina tō hara te kiro he awhi hiumu, siki seo e hanga hankerea e hara te kiro. Aikirera he hoka haki ki toapa ki waipapai. Ka mata buia e hanga hankerea e whoro da kawi e ne haka i waipapai. Ke hoko atu ki tui, ke reo rohi e whoro da kawi tui, ke reo rohi e hana mitero ki tui. Ka e aikirera rohi e warahara ne whanu i utero ki la kepa, sibihia, a la kepa, ki riku, ka e ki siai. O ia i e tau pokoroa, he tamatakau ia, he kamataanga, he hala i la kepa ki riku, nuka rata ki tonu e. O ia i e whakatawhana mga nei, le tau se te pohara, ki rau mataya, ki e taunga hua e. Kai tuku ni hilo im turu, kumrei mea ki tonu bohara tu, kai eke kua tōdu mai uha. Siuki te mga hala e kua mōre tuku ni hilo im turu. Tōra he uha, munuina e mutu he uha, ka kamena ne tupu, wai mea ki tausi e te pura tu, tuku mai manaka, amo tūru ke. Koe tau mamana ki anga ngai e ni ke reo he tau saina whoki ki mai e, ke tausi whakamatau ki te pura tu he tau tūru. Tunga whoki ni ki sia e mtūru, tau TV he mga hane, Whia au ko mai ke tau tūru ke tau se te whakatatakanga ia, ke lata e mu he tau tūru a tau tangata manako ke anono TV ko mena muna ki doini ke tau spihia, sia muna ki au ki a whia am tūru. Haia i tau mana no karatanga ia ke tau se tunga ni hira am tūru, ka koe e linga koe tūru lo ia koe whae mahina, e ka matai. Si amamana ki o me ona mahina ko mai ke te mo tu ke tau se i tau mana ia no kona kai hanga amtaki mga aune ke whakahanga amtaki la tai mo amturu ki sia. Pia whokiri mo tau mita tau turu ki la tai mo tau hila ko a kamata tu e ngā hua ia si lai whia ha ako mai ke tau se ke wau ka tau turu e o ke turu te ngāta i te tongi ki tau hila halo turu. Ai longa na whakeo e tau tāna e hara turu no kua tau e tau mita e kua whiawhira turu ha kua pe he mai koe ai hoko e tau tungi e rau turu ki tau hira tunga he watu ai si lai whiawhira ko pia. Mai longa lahi e tau manako he whakatawhono me tau hiki ki anga ke lali ke whakamalulu e tau puhala maua tupe mai motu kai hai e whoki whalunia tau le kua ni ko kisi ai ke kamatāngi tau nei, ke whalo tau whakaroanga tunga ia e malu hila o tau hala tū. Koe mga hunei kua lali ki
hua ki tuku he fwoi tau le koa, mo lali ke mua fua ki a kau flataha mai he tuta ngata, hia ni mo i tau mataka i whafo ne kua amana ki ke fua ki langmatai tupe. Kua whakailoa atua he whakatu whonu ko i lilifu ko fisa pihingia ne kua whiwhiria i ke heke ai komisina tokolunga ni we i New Zealand ko ia ka matutaki atu i tonga hua ka usia i lilifu ko Olaf Jacobson ke aho hong whawhiti a masi. Koe tahani a katawhaanga tokolunga nei ke hukui e whakatu whono mo i langmatai ai ke hele wekianga ke tau whakawhituianga mo i tau motu po ke tau kautu i whafo. Ho hoko atu mo i whakatu tāla ai ke he lilifu ko fisa pihingia he honei ke moa mai hana ta manatu ke he katawhaanga whō nei. Ke hukui e whakatu whono ke lali ke matutaki ke he talawanga whakaparangi koe Diplomatic Mission ki New Zealand si biha fuki ke he whoro motu ko matutaki ato niwe kei. Ha koe ue inga wala lahi ia ne kua mai longa eo walang ki longa ki awe te maha nei. Ai ni koe hukui he whakatu whono ki New Zealand mai whoro motu kua hahai e whakawhituianga mo niwe. Kai pia fuki ki he tau niwe ne nonofu i New Zealand mo rotore ne nonofu i Australia. Ke lairi ke tungu be whakamaroro he maharoto ia he tau niwe ke iloa i motu. Ko moa fuki tau tau hauanga ke mui ngā hua hapisa ne ka mata ngā hua ia mai whakatu whono e ke mole ua fulu tau si moa fuki e katawhaanga ke he whaika stamu tu whiwhire ia ki tuku ai hana hingoa ke he wirianga ki pule. Ua fuma fitu tu wai e tau he whakawhikaua ia ke katawhaanga ia mai maanga ko tuapa mo tuku atu ke ia koe whewhe hana o nonuanga ke latu me maanga. Ala whewhaka iloa ngau ke he maanga. Ka koe hitani ke hae iloa. Mga hoka whinatu au ke he katawhaanga nei i New Zealand kua nofa ke he maitu e au me katawhaanga e ke pule he maanga. Si kua whitani he iloa i tangata he maanga e whakahoroanga ia. Kai nākai la whai whakailoanga paua ki au ke he maanga. Si nākai la whai whakailoanga fu ki au ke he whono ki pule. Si muitua ke he tau mata whakatu whono me tau whakatawhanga. Kua lati au ke tuhi au e tuhi whakausi mai mai whono ki pule. Si kato mahuni ko whitāna nau he manamanatu pihia. Ka koe whakausi anga ka ha koe maho whi. Mamao ngai ne vili ke mahina me. Kai mamanaki tu e au me haka tokoua me taha e mautu mo puna ke wate hea tōrung whumata he mahina nei. Koe me tahi koe mahina ia. Si Ninga koe aho ia ni ka haka nofu ke he mai au me katawhaanga i ki puli. Koe ha tōrung whumataha ka o ke he mauturu mai motu. Kai nā kai lawhai tuhi au ko tausi ke muitua ke te mata hotu whono. Ka hilo iau, whitāni e te tangata he maanga he amamanaki atu kei. Ko rewa ni ka hawhakala teo halo tūru a amamanaki. Si kuta mahane kua a tātu e katawhaanga. Mai longa fuki e tau whakauwe he whakatu whono ke he tau malolo he lilifu ko Olaf Jacobson ke hana tau ngā hua mitaki ke mga ahua ne ko whakawhikaua ia ke katawhaanga nei o ko sia fuki ke moe katawhaanga tokolunga we Dean of Diplomatic Corps. Ne whakakis manata fisa ke toa manakianga hana ka hoku atu mai ka matanga hua ki New Zealand. Ko mena lahi ke whakamaloro me whakatorumaki e tau ngā hua whakalaulahi he mutu nei. Ne ko whitāni he ngā hua ki ai e komisina tokolunga niwe ke he tau maha nei, ne ko amamana kioki. Koe hako ke mātutaki atu. Mai lari ke whakamaloro whoke mahai ne whakawhituianga. Ainu ke tau motu kua whakawhituia niwe ki ai. Kai mo atu ki New Zealand. Koe mena nere mo he loa tau tūru ka hako e matapatu aia ke whakatu mau me whakamaloro e whakawhituianga e whakatuwhono niwe, tau tangate niwe me whakatuwhono New Zealand. Si koe matapatu aia ke whakamaloro e whakawhituianga ia. E koe ua aki e koe tau tangate niwe. Tuku atua e he whakatuwhone tau whakamunuina ke he katawhaanga koe komisina tokolunga ni niwe ki New Zealand. Wai amana kia ia ki tuwhenong kia hau tōngu whamataha he mahina nei ke ka matahana katawhaanga fō ke mtauru he mahina ha pilila. Ke mga honei kua lali e whahinga hua moa mai whakawhanwhekau ke whakaholo ki mua mitaki he tau whakaroanga ke lata mai tau puhala internete. Ka mata mai he tau kua moale kua ki hiki e whahinga hua nei i lalo he fō he business e whakatwhono
tu ke taha wala he tau hiki kianga, koe ononuanga ke tau puhala ke lali ke maliki siha ke tau numela tangata, ke whakaonga poe tutungi ke whakaonga interneti nei, ne ko whakaonga he tau laini telefoni. E whakaama mai he taha he tau tangata ngahua, e whalu tau hiki anga fōu halu tūlu, ne ko ngāti tau tangata ke mai longa. Taha koe prepaid ADSL. Mga whakamua koe postpaid ADSL. Mui e kolani tō tungi le he matahiku mahin. Ka koe koloa fōu prepaid, koe tō tungi mua tō whakaanga. So ka pēkai nea, koe whaitupe le I loto he account hau prepaid, tō mai ke e koloa ki mui. Pia ni whuki me tō Wi-Fi hotspot. Wa whiawhia te tō e mtakawhi ai ni whai. E mai ke ai ke mō e Wi-Fi. Ki whanui koe ki niwe. Kai ke whakatatei whuki ke tō mga hoko mole, whamahani ai ke mō ai he mtahiku mahina, e tau mila ke tō tungi, ka koa nākai hanghamitaki ke whalu mga aho, po ke nākai osi e tau data e whakaonga he whalu tangata. Koe tau whakaruanga Wi-Fi whuki halu tōru ni kua tuku ai ke he whalu tamatakawi he motu, kai nākai la katoa tau osi e tau maanga, kai hana ni whai ngahua hua ki ai. Mai ke mō e Wi-Fi, I whafo e malewa kalele, I loto he runway bar, ke he whare ngangao a New Fall, ke he whare ngahua whakatu whono, I whonua kula, ke he whare kai Crazy Unga, ke he Commercial Centre, Swanson, whare koloa Swanson, ke he whare tolo I Tuapa, pia ni whuki ki Mutalau, Salim Hall, ki La Kepa, he tō e whare tō Matuwhiwhini, ke he whare Tapu Aliku, mo e whare anga toi tuasea I haku. Mga honei, e laulinga ia whuki e Whahia Telecomu ke whakalaulahi atu whuki e tō matakau, ke mō ke e Wi-Fi. Mo e tau ai he tau Wi-Fi, ke mai ke tangata ke whakaonga, ko e 5 tāla he tahe tūla, mo e onongo furu tāla e tōru taha e aho. Mo e whakaonga ni he tangata e whakaonga hang, e whi whakakau pā mo e whakaonga. I loa whuki koe tahe pisinisi ne whakaingoe ko ka niu ne laula he tau tangata ne kua whakaonga e tau whakaholoanga internete, koe hane kua lau ne mga ne ke whuaki atu e tau whakaruanga ni kua mua timitaki, tuku atu ke whiwhiri ai he tau tangata, koe whakaonga o ke nākai. Hia ne dawala talo te tupu ni kua mua mai ke lata mea whiwhnei, ke ano nofwa nini po to li liu ke whleweia ke he awhiawhi hatu loto. Nini po.